tagani, a za njima na hatima protutne se Nikšićani. Raskrnova glase čuje, Demirova majka plače, kukađe joj zirku mladu, Vuk odvede put moračem, gdje presluši 30 ruga i posjeće 20 druga. Abdoljuca sa Lukova kod Katuna Baukova zove Vuka iz daleka i grdnu mu riječ reka. Vuk se vrati da ga čeka, dok handžara stade zveka i Vuk viđe desnu ruku, gdje nož drži u vazduhu. Nosi ruka krvoliju, kao krstaš horozmiju. Kad izgubi ruku desnu, Vuk lijevom ljucu tresnu. Kad Avdaju viđena se, zove Turčin da ga spase, jer drugoga nema spasa, ej od uskočkog Gorostasa. Navalilo sunce ga brdu, a kasaše da se skrije, no Vukovu rusu glavu nose turske sluge dvije. Ala Vuk mirne duše spava, jer turski je 20 glava, padnulo je toga dana od Vukovog Džeferdana. Lopušina vuče gorski gromobrane, crnogorski, gdje ti biše silne čete, Abdoljuca kad te srete i kuti se paun džede, silnu vojsku te zavede. Ti veliki gradolome, bi suđeno ljudski grome, izmećari da te slome,